Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu jong jong te hin Vawiin chibai kan buk thau chawa Vawiin hi kumsang ni somni le pathum July ni somni le manga ania Vawiin hian Mizoram NGO Coordination Committee alorel to angin Manipur State ta Zofa kan unauten meitei telaka har satna le chiat na te natna tam tak an tor ta chu kan tor puina le he boina hi top thuai se kan du ni ti lan tirin Manipur Violence Protest rally rampum huapin nei ania Mizomi puitan protest hi kan thlop thalea Mizoram State chunga political party sang te point an thlop tha kan Chief Minister Puzoram thangameupo protest rally ronzom hian hatelve ani tichuan Mizoram State mun ranga protest an nei te hi kan thai chin kan han covera Mizoram State chunga khosom pakwale rampawn lampanga khopania protest an nei na te tuntruma hian kan thlir hodon ani Mizoram chung mun ranga protest nei na muna hian kan unaw Manipur State ta Zofate tranpuina turin bom do ania sumtam tak mun ranga atling khoma Mizoram State capital Aizol khopui bika hian voina sum tlingkhom zongjong hi kan hriat thai china chuan chengnoi khat sing khat sangsari zakwale somsari ani ole protest rally hi engtiangin nge khorang hian hankal pui hilothir donila video a hian protest nei na khoming te ronzialan zel ani being paraded naked and brutally molested and then gang raped by an unruly mating mob not only indicates the failure of constitutional machinery in the state, but also reveals that humanity has been severely torn to pieces in the state of Manipur. Today, we the Mizo peoples have gathered here to show our support and solidarity with our brothers and sisters in Manipur. We share your pain and sufferings. We strongly condemn the inhuman act of violence, rape, killing of innocent people, burning down of churches and demolition of houses. We urge the central government and state government of Manipur to restore peace and normalcy in the state of Manipur. Hauhna
Rồi mà hết rồi. Helai muna hian in to khom turania veng khang thang atanga rongkal ho te kong zo te nên với ni cần công gió hiền thì lại hiền cần nu nào tất tan bom đó nia lại hết cần thèm to kem lúa ông lầu tầm lúa ông lầu in cần thèm to khắc tủ đến nên bế xe kil madang khian veng dang atanga rongkal an lut khavele me ka helai hin to khom na hun turania Manipur Zofate thlavang hauhna protest all NGO
coordination committee na ako ani protest rally ngai me kani scholarship district konpui ani tun mi Manipur now, Zofate now kan torpui ni pi, Vawiin kan lan tira, he kan hunman hianin, kong satak at chhung kan baise. hei hi veng dang atang ron theng thavele me kani thelai in to khom na mun tura amen point a hian ron theng khom vek tura ne ta hian program man tu ani so kan phuna YouTube te kan en tama social media kan phuna ki thai dang kan dai si lawa tiang chon mun kan hang an tok na sat si kan si a kan tok pui ni chu ti lai chuan July ni somnia NGO coordination committee chuan Mizoram pumpuiah Manipur kan unau te thlavang hau tur le an tok na tok pui turin kong zo aron hoi dokta Central Vawiin chuan Vawiin te chiat tirna zaran te chuan hala tin sub headquarters Vawiin an renzin hala tian chuan kal zelin group Vawiin le zoi Vawiin kon pui town te au hawa meeting le in kon pui po he thili kon pui khalian po Mizoram khalian po kan ni a kan kal pui ve ngai turin kan bil put bang te kan puan chuana man pui mo per pakhat a ting to chu Vawiin he thil Mizoram pumina voina kan hoi hota kong kan zo hian zia nei do na kong ro su do nei ti lo se tlangila a thome voina hian kan hun man dan tlang puya chuan a kai suina na hi zo Vawiin lama train karon changa group Vawiin train tu soi turin pula ram diana kan group oi thong ka group Vawiin secretary aron dinga han ro ban dana chuan mi puilama Kan Zofate unau tele mei tein kara boina chuakin tun thlengin si lampan thailawin boilam apan zelam ti mei turin a oma Mizoram ate mun sang India mun sang ate an tlan khom ani ti kan ria a ten biak in po zualawin biak in engamo zat hala ni ti te kan riat hian kaini Zoram helai Zoram kan mizo kaini mizo te hianin khilai kan Zofate te tor na he kan torpui ani ti hi voini hian kan tilang ani ti kha kan ron soima satu a tin Central Vawiin tanga report kan don danin July ni somnia tanga report kan don danin kan Zofate te din mun hian ta langila nun din huna hian nun na chan mi za som pakua an toa hei he apung le to mai theya kan threlova amaro chu heng ba ka hianin riat chian lo an din mun riat chian lo an thi nge dam ti riat lo hi mi engom zat anom bok ani tin liam tuar en kol ngai hi mi za thum chuang lamka hospital a hian an oma unau ten mamo an nga em masum le pai pi la ma rau do tur chuan nge mu ngai ni enge kan han pi enge kan pe ORS kan pe ni ORS sa khan enge tel kha kan soi vet angai lo be chumi mang chuang le khai atung thai pol ten kan hem ngai takin an lo ti boka mấy tây mi đôi dẹp mấy chia châu ngầm ral bể ngầm lâu khi dâu nạ thạc và sel sa tê là cả kiên lu là đâm nạ cả hiên ăn thôn thôn anh đi hi cắn soi ngầm anh đi cái soi đây đôn lâu chen dar naram Manipur dâu nạ thạc tê ram acheng me cả liền đâu vậy tuổi xia là thôn thú cắn xia miếng phẳng anh in phèl nát tê lallier sia setucha nateka khiram khiani kan pile pu teram fikani chowang chuan voina yan khi Manipura thendar naram awang khian Zofate in pum khat na turle in soi khom na tur hi huanu bol sai rorel aron theng me ka chowang chuan kan jam don lo ti MZPI oin ka soi du ani chowang chuan
đam râu bồi tàu thâu rau lê cả lò mẹ sang lê khi anh Mizo tem mình chui kho mà đi kan sharing à tôi nói hiện cái pum khát na anh sát đặc lệ mày à hay hiện ra thà chua ngay đó này Mizoram rau bùi zok at lên phá đó này thì khá hay bồi na trăng hiện aron lang thấy nó sẽ ta này in Vawiin ni ayan ral tan kanuna ral tan tan bom do ania he bom do ha thilpek lutak min petu zong zong ta chunga le Vawiin ni kan hun le tha se ngai lai mun local khom zong zong ta chunga zoi nuai me mingin lom thu kan se kalo me Oh, dan am beautyเป็นว่าเราไทยครับแล้วเราก็ดูเลยทั้งสิบจังเด็กที่อลันงานอาชาลองเลยเล่นเป็นพันตัวโอ้lúng lì lắm bằng cắn gì lúng lì lắm bằng Mizo phép cột lệ, ô va bị chảo ống tất cả các trong hình xếp hàng đi chuan, rồi lúc thấy dễ luôn hay là ban hiền.
ชูเมละของนักเรียนของไอ้ตะลิงรถตู้เจ้าเดิมไม่คุยกันเอารุ่นแล้วเห็นใครช่วยแล้วรุ่นลูกเจ้าเอาหัวหลังมันพูราไม่ใจเต้นที่โบราณอันจุ่มเบ็ดเจนีมันพูราไม่ใจเต้นที่โบราณอันจุ่มเบ็ดเจนีกันหูนาเตอันนี้กันง่ายจำที่ลงขันเดียวมันพูดเราไม่เชื่อจะจังว่าไม่ได้หุ่นรองเจ๊การนี้กันง่ายจำที่ลงมันพูดเราไม่เชื่อจะจังว่าไม่ได้หุ่นรองเจ๊การนี้กันง่ายจำที่ลงดูเราเจ๊กันโอเมกันเสียงมันพูดเราเจ้าเราจำสูมันพูดมาเองกันโอเมมันพูดเราเจ้าเราจำสูมันพูดมาเองกันโอเมมันพูดเราเจ้าเราจำสูมันพูดมาเองกันโอเมอันจุ่มเมฆเตหีกันอูนาเตอันนี้มติพูดทำเล่นทำอินการบวยनहीं सेंट्रल सरकार इनके रोसे मणिपुर जो में चिया चिवा में ट्रेन रोंग तसे दान ही कन्नाई दम थेलो मणिपुर उना तो लो जाम सु कन्नोमे lama tanga ron kalte chutna rem chang lai la khan rem zera o Primary ITLF Secretary and so mga amasabelin lalpa iswa mingin invain lom thu kashila chuan kan minister za takle shwai tu NGO le MZP shwai tu MHPC MHU le nu le pa u le naw heta ron kal khom zong te ITLF min lom thu kasoyani Mizo trong hi du angin kathiam vak lo ma se kathiam angin karon soidon ania ITLF tu na hian United Tribal Volunteers Department hian Internal Secretary kania heta rin lo deun pathian min shwai wangin heta nangni zinga karon tel theih kalom ema pathian nian le nangni kan unaw te chunga lom thu athak kin karon soinon le chuana mizo kan unaw te min tran pui le min manga yawangin tun thleng hian Manipur la hian ma kan la theya nangni min khongai na wang riau ina Manipur hi himle damin eitul te kan nei pathian le nangni ne na athak in lom thu karon soinon le bi zai turin kan so mga Sing chian bo a sai tin
Kristian Yakin, Hale Kristian Datanuna
mấy tiền cái tiền tài đi oleh Tuhan benar tentu tidak berapa tentu teman-teman saudara pengusaha ya sampai ke lembaga MSCP Presiden kan saya sedang mengenal berapa saya juga kenal dia susah itu kok kenal kan betul kan ini aja Zofate Kadunau Personal Tote Dibuka Toka ini adalah cantik termaikan kiat dia Cuan berdia Hega betul Taya cuan Antar kita Senang le Dan dulu Kan com punya Antara kan titel itu Dewan Konsep Kita dengan motor ponding karena lagi Mizoram ni nak kain rina ni kana bulve kan ya lahian tinga andin dai thang ma to chu wan chuan kat kal thang to lo mai nga khilam kong so ho kalat to lu tuk do chu wang chuan ka chho mai nge hei tlai in kana bul trang khan an ni e beneran mungkin bebok ah kina flag du manzar boka chaka tipo zara Manipur zong mai chia te chunga mai te nun rong che dan hi Manipur zong mai chia te chunga mai te nun rong che dan hi
Manipur unaw te u lo zam su Manipur unaw te u lo zam su Lô bông của ông lặng gì? Pura kan Mizo pui le kan unaw dam te tok na hi anasain poi kan ti in Mizo nam ang poin kan rilro anatak zeta kan thinlung aru mani Manipur sarkar ten kan unaw te anveng him zo lo le anin le lo mai baka biak in te hal saka nunatam takinatuar te mei chapoi soilo sarua ka soi saka tha zui anni te Pong sual ani tehi tuar har kan tia kan fethiam lo tak zet ani Mizo mi puiten endiam harsa kan tia kan hachang kan fial me ka India sarkar hian arang theyang perin he boy na hi achin fel kan phut tlat ani heti khoba kan biak inan hala min pong suala kan mei chiate saruak ka soisaka ti duda Pong sual tha an ni nu po malak na India sarkar malak na kan mu hian abei tham kan tia kan dem tak zet ani Mizo mi puiten phubala kan cha ka kan hachang kan chial a chuti me laya Mizo mi puite tharum tholawa kan om thei hi alomom kan ti tak zet ani tharum manga boina chin fel hi thil har sa takani Sarkarin he kan unaw te buena hi atin fel thuai theingan in pum khatna thatak nen tang rualila kan hena pathiana oma anin min hruayanga nena kan chang nge yang ti hi ring tlatang Israel fa te mei alle chum dinga hruai tu kan pathian hian voina hian min hruayang ti hi ring tlatang polang le mimal angin kan rilro ana thina kan thin arima aom ani amara chu voina hian NGO coordination committee te malak na tengai chang thiama mani pol anga thu chu asiam le malak pop hi afu berlo ti thia in sum thei ni se kan du tak zit ani an mamo te khiat sakin itan pui zelang chole chome te an mamo a frontline duty te eile bar po har sa takin an oma chu mai ni lovin kong thang in sil le fen tur te an mamo a helai ral tan mai ba ka hilai kan unaw ten mamo tam takan le chome te po an mamo ani an chome mamo zinga hian marcha te po tel ti hi hiang voina Mizo mi puite hetit zat kan kal khoma kan ram hruai tulu ber kan chief minister te kan deputy chief minister te kan minister te le MLA te mai ba ka party thang hruai tu te ko hruai tu te ne na kan tel thei hi ro pui tak zetani
Mizote kanin pum khat zia tilang le in katria India sarkar hian kaini zong na trak te hi khwale tu yamin ngai ve ni chuan kan unau Manipura omte buaina hi arang thei ang pera achin fel hi kan thu tlatani voina hian India sarkar hian khwale tuiteng ei sahim na zonga Mizoram ral tlante tanpuina stur sum Mizoram sarkar ina dir ngoi po a ala pelo hi khiat hiam har kan ti a in khiarna om lova kan unau le in le lo kang ral vekte tanpuina tur hian Mizoram sarkara central sarkar hian tanpuina pevat turin kan thu tlat ani NGO ten kan thei angin kan tuam loma kan ti thei sang loma se voin khagin sil le fen tur an neia chonghei lova an om thei hi alom tak zet hemi ko a hian sarkar malak na le political party frang te pol frang malak na te lomom kan ti tak zet ani Mizoram mi puite tan rual na hi aro pui tak zeta kan ei chuan an eanga tom hulna kan nei chuan an hulang ti hi NGO tengai dan ani Sri Modi ji, Honorable Prime Minister, I want to ask you a simple question. As the leader of India, the greatest democratic country, why don't you take steps to address the situation in Manipur? We, the Zofate people, a small populace, are living in India peacefully under the aegis of the central government. Our brethren in Manipur are suffering untold atrocities. Their houses are burned, their place of worship are burned and desecrated. Our sisters are raped and their naked body paraded in a shameful manner. They are being killed indiscriminately. Our suffering is much and we felt in the depth of our heart for them. Don't you think that they are also Indian citizens to be protected by Indian laws? I urge you honestly to protect the Zofate people in India. Like many flowers bloom beautiful together in a flower garden, I sincerely request you to take major steps so that all the communities in India can bloom and prosper together like different flowers. Engtinge kan parnute. Chu ngheh thlavang min ti ani kha. Tuna har sada antok beta nang le ke hian enge kan ti ve don. Voina thale zung senga kong zo tura lo thok chuak zong te ba ka in lama changa milang thir tu zong te chang ruan le zwalin in sui kho mila kan una te tan hian kan thei top I chwa zerangu tin karon som cheuni o nang kan lal kan pathian ti hla kan sange